Hastio titi edisini chongmari boyar shipjamabai salburumno tabuk Maharani Kishnapur kami amsini lukurokno tini Utpol Debroma Dipramothani candidate bo joining nai tongmani mangpli kasai phayo abono tabuk Hastio tabuk titi edisi chongmari achokthai sabono rino tini o Maharani Kishnapur kami amsini lukurok tini BJP IPFT Dipramotha CPM Congress tini Maharani Kishnapur amseni lukurok sabno MDC namui titi EDC Council ajagawo tini kokchap nogo sabno kachogrino obonotino tabuk belekheno thongrung haparo nokhalaijak joto bodolni bisingtino Salbrumno ahaikeno mangpli kasawi tongo Dipramothani bana romlaimani ayang uyang pati yakarlai tini abono sawi khanarika Dipramothani candidate Utpol Debroma Long live! Long live! Kisah komen tunggu, tunggu apa nih apa aku kan nunggu bisu jika ya bu, kia bahan nih bisu tak kisah komen mangka, tunggu apa nih mau nih kerung nih tabuk kia komen kalau juga, bawa putih tamu ketui cari, salbat ketui kia tokong itu sebarang sih, ini ban orang bat ketui kia. Hansani muani. Diri mot dukung kaibri, ekorodan voter, BJP ni bana yakarei, hati dofani bagai, habu bagar hamzagai, hano hamzagai, Dipramothani bana dofani. Boro kuru khatung yani sani ang meribu maya hisi, siapa boro realize like denna, rang ni selai, seng has nangus. Nok tangan ni bagai, cino rang lun di fono. Ani has ikring yang ke bo haule tu nok tangai ba. Aba bujiwei boro BJP ni yakari Dipramothani bana rom thik. Borong nang chongmari salba hai sal tongku. Siapa kebeng nai botol tonggala ka abo ang saya mangkli sabo. Sabo bai kebeng kok sanai nulo in political career. Ang tamu fono kebeng ke kasini kok saya. Hati dofani tamu problem mungkin akok sang south and abang side tonight. Because this is presento. Jadi hani soi problem sang siasat. Jadi dofano bunyi dofani borok, bunyi party rock. Sampai punani asul dukman nai. Besar putar pakai sah. Ini agak buta. Sar family, Tabu. Sar family ada putar. Agak buta. Bo bisi sarmo. Manik Debroma, Mana ke Manik Debroma 2 number ward Balarai, Balarai Para. Paragon.